Bakunzi bayiwacirwa n'ambahaye ikaze mu nzira z'inzitane zikomeza ubukonje bukabije buri ku kibuga cy'imirwano cya Ukraine. Ku rupapuro rwa mbere rw'ikinyamakuru Belarus Partizan banditse ko mu birindiro by'ingabo za Ukraine muri Mykolaiv byasutsweho urufaya rw'ibibombe biremereye n'igisirikare cy'Uburusiya ngo urukurikirane rw'indege z'intambara zinyaruka cyane nizo zarashe ibyo bisasu kuri ibyo birindiro bya Ukraine. Byavuzwe ko mbere gato igisirikare cya Ukraine cyahanuye indege nto itagira umupilote yari iri mu butasi bw'igisirikare cy'Uburusiya muri ako gace ka Mykolaiv, ariko bikavugwa ko amakuru yo yibanze kandi akomeye yuko ako gace karimo ububiko bw'intwaro bw'umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare NATO yari yamaze kumenyekana kare mu butasi bw'Uburusiya, ari nabyo byakurikiranye nuko aho hantu hatakwa hakiri kare kuko ngo intwaro ziremereye zo mu bwoko bwa Howitzer M777 zari zirimo gutunganywa ngo abanya-Ukraine batake Uburusiya bwo bufite ibirindiro bikomeye muri Melitopol. Amakuru hari nuko ububiko bwa Ukraine bw'intwaro ziremereye buri muri Mykolaiv, ayo makuru yose intasi z'Uburusiya zari zamaze kuyacekera. Gusa Lieutenant General Igor uvugira igisirikare cy'Uburusiya mu minota isaga 60 ishize cyangwa isaha imwe, nawe asohoye itangazo ryemeza ko ibimodoka by'intambara 23 by'imitamenwa n'intwaro za M777 ndetse n'ibisanduku byinshi 580 byari birimo amaroketi byasandajwe. Bikavugwa ko uko ubukonje burushaho kwiyongera ariko Abarusiya bigira imbere buvuye ku barwana kuri Zelensky batangiye kugorwa n'ihindagurika ry'ikirere kuri ubutaka bwa Ukraine. Ni nako kandi twerekeje mu burasirazuba bw'iki gihugu igisirikare cy'Uburusiya kimaze kwisasira abacancuro ba NATO 49 ndetse n'abasirikare ba leta ya Ukraine batabarika. Ibi byahishuwe n'inkuru yatangajwe mu kinyamakuru cyegamiye ku butegetsi bw'Uburusiya RIA Novosti, cyavuze ko muri operasiyo yakozwe mu masaha y'urukerera n'indege z'intambara z'igisirikare cy'Uburusiya zaguye gituma umurongo muremure w'imodoka byari bihetse abasirikare ba Ukraine n'abacancuro. Byaketswe ko bari bimukiye mu birindiro byabo bishya hafi n'umujyi wa Chasiv nawo uri mu nkengero za Donetsk igenzurwa n'Uburusiya 100%. RIA Novosti yeruye ivuga ko amaroketi 70 ariyo yarashwe kuri izo modoka, bikavugwa ko nta numwe waharokokeye. Naho tugarutse muri Kiev, umurwa mukuru wa Ukraine rwagati, isi yose itunguwe no kumva ko ubu umutuzo ari wose muri uyu murwa mukuru. Ukrainian Plava, kimwe mu bitangazamakuru bikomeye cyegamiye ku butegetsi bwa Perezida Volodymyr Zelensky, cyavuze ko nta ndege n'imwe y'intambara y'igisirikare cy'Uburusiya kigaragara mu kirere cya Kiev, yewe no mu bice bitandukanye hano mu murwa mukuru Kiev ngo nta n'isasu na rimwe riri kumvikana. Ubukonje bwazamutse ku kigero cya 0 bwatangiye kugira ingaruka zikomeye ku bijyanye n'imirwanire ku rugamba, dore ko uri gutera undi ari kugendera ku kirere ko gihagaze mu gace arimo kugira ngo ataza kugorwa no kuba yasubira inyuma. Ariko abasesenguzi ndetse n'abakurikiranira hafi y'intambara ya Ukraine bavuganye n'iki kinyamakuru batangaje ko ibi ari ibihe byo kwitondera cyane kuko ubutasi bw'Abongereza bwavuze ko igisirikare cy'Uburusiya kirimo gushaka uko cyatangiza indi fezi nshya y'intambara mu kwataka byeruye Kiev kuko ibindi bice bitagiteye impungenge zikomeye. Igisirikare cya Perezida Vladimir Putin bivuye ku cyo bifuza kugeraho cyihuse kuri ubutaka bwa Ukraine. Gusa hari andi makuru arimo gucicikana muri Kiev ko aya manywa ibintu bishobora kuza guhindura isura bigendanye n'uko igisirikare cy'Uburusiya kiri gukora amayeri akomeye y'urugamba adasanzwe mu mirimo. Nicyo gihe cyo kugira ngo Uburusiya dufate uruhande rw'ukuri kandi rufite gushyigikirwa ne benshi. Uyu munsi twese dushobora kwifata mu mifuka tukavuga ko ibibera mu burasirazuba bw'agati bitatureba, ariko nimutekereze ibihumbi ababarirwa mu mamiliyoni b'abasivile b'abanyapalestine bakomeje kugirwaho n'ibitero biremereye cyane bya Isiraheli. Izo ngaruka zabo n'ubundi nitwe zizagarukaho kugira ngo dutange umusanzu wo gufasha abaturage bari mu nkambi. Iki nicyo gihe kugira ngo ubutegetsi bwa Tel Aviv butekereze uburyo bwiza bwo gutuma ibintu bisubira ku murongo. Hari abafashwe ari imbohe ku mpande zombi. Dushyigikiye ko habaho uguhererekanya abafashwe, kandi ibyo nibyo bikwiye kurenza kwishimira kubona ibikorwa remezo bya Gaza bisenyuka, tukabona n'ibitero by'umutwe wa Hamas, Hezbollah byataka bigatena ubuzima ku butaka bwa Isiraheli.
icyo mvuga ni iki, hari ukubaha ahantu harimo mu bitaro, kubaha abari gutabara, abari kugirwaho n'ingaruka z'ibitero by'intambara, kubaha buri kimwe cyose gishobora kurengera umusivili. Bitandukanye no gukomeza kwifata gutya isi igasa n'iteye umugongo. Ariko tuzi neza ko abari ku ruhande rwa Amerika nta kintu na kimwe bashaka gukora, kuvuga ntibabishaka. Ariko namwe mutekereza, mu gihe twakomeza kurebera ibiri kubera ku butaka bwa Gaza, icyo isi ishobora kuzatubaza. Mwibuke ko isi idashaka kugira ngo yatake abakomeje gutambamira ishyirwa mu bikorwa by'agahenge kagamije ibiganiro bigamije amahoro, ndetse no kugira ngo ubutabazi bwinjire bujye gufasha abari mu kaga. Ariko mwese murashaka kwifata ngo muceceke. Hari abantu bagoswe na za burende z'igisirikare cya Israel muri Gaza, isaha iyo ari yose bishoboka ko bashobora kuza kuraswa nabo bakicwa. Nibyo, abari mu ntambara bashobora gukoresha amayeri yose kugira ngo bagere aho bashaka, bagakoresha izo ambulance. Ariko ntabwo hari igihe cyiza cyo kuvuga ko abari muri ambulance bose bagomba kuraswa ngo ni Hamas. Oya, uko siko kuri. Dukeneye kuba hajyaho ibiganiro byiza bigamije guturisha ibiri kubera mu burasirazuba bwo hagati. Ibi ndabivuga nshyigikira ibyemezo bya Turukiya kwa Recep Tayyip Erdogan. Turukiya iyo tuvuga uyu munsi, mu by'ukuri ni iyihe nyungu iyi cyangwa iriya ifite ku kuba agahenge k'imirwano kagaragara? Bitandukanye no kuvuga ko dukeneye twese kurengera abasivili. Uyu munsi tumva ibintu kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri inyuma ya Israel, yitwa ko ari gukora ibikorwa by'iterabwoba. Ariko nimurebe neza, Israel iri kurwanya iby'agahenge k'imirwano kandi bikavuga ko ari irengana. Ariko abari kwicirwa abavandimwe babo, turavuga umutwe wa Hamas, uri gusaba ko habaho agahenge k'imirwano. Abo uyu mutwe wafashe ukabarekura, kandi na Israel ikarekura abafashwe barenga 4,800. Iki nicyo gihe kugira ngo isi dushyire hamwe ikintu cyitwa kubaha imyanzuro y'umuryango w'abibumbye. Imbibi z'ibihugu bibiri zizwi, zishyirweho kandi zumvikanywe mu rwego rwo kubaha uwo ari we wese mu isi ufite uruhare mu kugira ngo ibyo bintu bigerweho. Turubaha Katari kubw'ingufu zigaragara mu kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Nimutekereze igihe ikindi gihugu cyangwa ibindi bihugu bishobora gukora nk'ibyo Yordani iri gukora, guhagurutsa indege za gisirikare kugira ngo zijye gutanga ubutabazi. Ese mu gihe ibihugu bitumva ibintu kimwe byahurira mu kirere cya Gaza, bose bafite indege z'intambara, n'iki cyakorwa? Mutekereza ko isi itaba igiye kwinjira mu bihe biremereye cyane? Iki ni igihe kugira ngo twese dufungure amaso, dutekanishe ibiri kubera mu burasirazuba bwo hagati. Ni mu kibaya cy'umugezi wa Dnipro duteye amata kubigendanye n'inkuru ziri gusurwa n'imboni z'ibitangazamakuru ziri muri aka gace, ziri kugaragaza imirwano iteye ubwo bikomeje kumvikana muri iki kibaya cy'umugezi wa Dnipro. Ni nyuma y'uko mu rukerera n'ubundi mirwano yasaga n'iyakomeye kurenza uko abantu babitekerezaga.